telefone yaribwe. Telefone yaribwe. Yaribwe. Miki arabyemera se ko yibwe? Yaribwe, nawe arabyemera ko yibwe, kuba yaribwe. Yes, nonge kubasura nshuti bakunzi ba Cardinal TV aho muri hose hagiye hatandukanye mu bice by'igihugu impande zigiye zitandukanye, abari hanze y'u Rwanda mwese ndabasuje cyane, nizere ko mumeze neza cyane. So guys, dore breaking news mbazaniye umunsi yavugishije abasitari bagiye batandukanye no mu gice cy'u Rwanda. Uyu mubonye utangira nkuko bibonye kuri video ya mbere ni Mitsutsu. Mitsutsu atangiye avuga uburyo uyu nguyu Miki yibye telefoni muri Rujama Shop. Ni inkuru yaje gutangazwa n'uyu mugabo bita Mitsutsu mu kiganiro yaje kugira na Aria na Irene. Guys, ese ibintu byaje kugenda bite kugira ngo uwitwa Mitsutsu ajye imbere ya kamera atangaza avuga ko Miki yibye telefone? So guys, nkuko mubizi rero Rujama Shop ni iduka ricuruza amatelefone ari mu mujyi wa Kigali, ndetse rifite abasitari bagiye batandukanye bagenda bayamamariza mu buryo bugiye butandukanye. Uyu nguyu Miki ndetse niwe bita Mitsutsu bahuriye kw'iyo kampani cyangwa se bose barayamamariza. Biravuga ko Miki, dore ko Mitsutsu we abivuga nk'uwabihagazeho, avuga ko Miki yaba yaragiye muri Rujama Shop akiba telefone ku buryo na boss wa Rujama amuhamagara Miki nafata telefone cyangwa se akanga kumwitaba ngo baze kuba bavugana. Guys, ibintu byafashe indi ntera rero. Miki akimara kubona Mitsutsu atangaje ya magambo byaramurenze cyane, biranamubabaza cyane kubona umusitari mugenzi we ngo amusebya. Ni ibintu byaje kubabaza Miki. Miki nawe yahise aje ku mbuga zitandukanye arandika avuga ko Mitsutsu arimo kumuharabika biteye ubwoba cyane, arimo kumusebya. Miki atigeze ajya kwiba telefoni, ibyo bintu atazi nta hantu byabereye, mbese mu buryo butandukanye basubirikanya amagambo ku mbuga zigiye zitandukanye kuri Instagram, kugeza ubwo Miki byamurenze. Kera kabaye Miki yatanze ikirego muri RIB. Umva rero ko Mitsutsu akomeza kugenda ashimangira uko Miki yaba yaribye telefoni koko, ukagenda bitangaza. Iyo mvire Mitsutsu amagambo yagiye atangaza kuri kamera ibyatumye Miki ajana ikirego muri RIB. Bwe nta kibazo kirimo, ahubwo nyuma yo kwibwa kuki atakicara naho yayikuye bagapanga uburyo noneho igomba kwishyurwamo cyangwa agashaka ubundi buryo, sibyo se? Kujya hariya ugakuraho telefone. Nguko rero uko Mitsutsu arimo kugenda bishinja, wagera ngo iyo telefone Miki yayibye hari, arimo kubishinja 100% mw'abantu mwe. Ni ibintu byabaje abasitari bagiye batandukanye, by'umwereko uwitwa Kiramane we byamurenze, yumiwe cyane. Phone zinari nje nkakubona Rujama yagushaka ntakubone, akakubona uri kuri WhatsApp nukwanga kumuvugisha, ibyo nagasuzuguro, sibyo? Ni umuntu wagufashije aguha telefone, rero ngiye kuba ngiye nguhamagara. So guys, ibintu byafashe indi ntera rero. Iki kirego Miki yagitanze muri RIB ngo bamukurikirane iki kibazo afitanye na Mitsutsu. Guys, ni nyuma yuko Rujama Shop yamage Miki akanga kumwitaba, Rujama Shop akitabaza Mitsutsu ngo amuhamagarire Miki. Noneho birangira Mitsutsu agiye kuri kamera abivugira aho ngaho ko Miki yamwitwaye nabi, ngo Mitsutsu yaravuze ngo Miki yibye telefoni muri Rujama Shop. Ngaye nguko rero uko ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera mw'abantu. Rwose nta mazi mwamvomeraga, hanjye ntayo nabavomeraga, ariko buri inshuti mu buzima utagomba guhomba, sibyo? Aga ni umuntu nakenera, iki ni umuntu nakenera, ariko iyo batabishaka nanjye mfite ubuzima nabayemo, ntabwo mugomba kuza kuntera ubwoba. Rero impamvu yatumye Miki ajyana ikirego muri RIB ngo aze kuburanamo n'uwo bita Mitsutsu. Guys, njye mwari kumwe na Pacifique, ndabashimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.